It's your son to me, baby, mommy, oh, granny. Ayefo yammo nyina kwa babiem ne yemfa momre NYANSAPO kasa mfonyini su NYANSAPO na wajeso de ama me say yesane ne badwemba kwa so saa me so hwe abroni be kasa NSUTA township eno na wani guso a wo hwe yi oba ahema enaninti ene wa hanom dade so abahema papa bi intim okode anomanyin ono eno no sa wo hwe mfonyini ya bodwa data afei ene braso se eninti ne atwetwe wuro ebi ya manyofo nananom ayemfo abahema nom ne omo ba ye no no ye beyi ne de na che sa me so re a ene no no wo ma bodwane ye pa nsefufuo pito sobolo olewonyo ene ke ka hu nyina no ene amamere ne amane kwa so ne gukurem kama na mo hwe no no NSUTA krona nkasa ene wani gu so a wo hwe no ewo umfonyi no so no on se ne esi etie wo no ma nyasem keto akra esowa ebai etre yi ne yenkro be sa kase be se baasa NSUTA kwa aman be poso abato mpetua so eho ena onunyamfo yi na oyem na hye bedwane enne adidie asa atoni nti nana Yaa Agyeiwaa intim kode anomanyin ne din nyina no nana Yaa Agyeiwaa intim kode anomanyin ninti ene wo he ebraso se afedi bodwa data no na oba panyini ya na se oba ahime dade so abanyema yeba ne yini ne ne kire omanfo titiriwu na aha ene enye ninte se Ghana mampanyina bedi kire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wodnen munyam betrechi nanan masofo nanan nkramufo a wonu okurum anam nanan mankasa wonu nyina obia aba abebo ade a obia de nan munyam ebete adwumadi nachi amana ye fefefefefe tibroni bekasa aye colorful aye fe aye akono kenta kente nwentoma lesi ahwene petia ene mampanyimfo yi ene obia afa kama womude beta wonu manhima echi amadibra wabo awie yi etimi ayi intim kode anomanyin no ne yede no akere ne manfo ena afia manyofo a wonu ebae saa me NSUTA manhima wonu natankonwa ena wonu mutisimpi so no wonu ankasa ena timfinfin oba panyi fefefefe kama ene yede ntoma esine so a natankonwa achiame bunkum nifa ene ade wonu nyina edimu akotene ewo hono obi bebisa se na adai ena yente NSUTA manhene nka sebie ko to ofra ne ntoma wotintimu enu nti na monti ni din se NYANSAPO ya boni din ewo mu no nana agye bonsamfo enkane wonana oye NSUTA manhene wotifra ne ntoma wotintimu afi na nana no gwa mboa so a wono ehwese ibenya obi na wabedi na design se mpanyisi teutu a teutu mti mprempen de sade Asante amamene ne amane atie no ohini ni hono ma kuro no ba ne besi wo hima so se twan sebie goto onye ohima bia nso keke woye manhima ene NSUTA kuro yi nso no sabi otumfo wo fa enti kuro ne nye kuro keto asa a eka Asante amanto numu a na kane no omo ho a wono bo aye ekambo mu kyekere Asante no enu nti enye ade a eda fom sa ebre kona NYANSAPO ya ba be wura ha ne ye hyembo se ye be pempanyimfo wono timo bo bi no nimde na ye no omo di NSUTA kuro hu nkomo ne apa be kwasem kakra dan se yentimi mfiri kuro mu kura esa enko enti ya ba ne de hwe anim ye de ya ye de no nso betum na ye tie ho nkomo etie ho amane ma remfi se Asante kotokobu bebi se NSUTA fo nya bibidia na mamponfo asum adwewo mu ya ba neye e wo se ehu be no na se kire ne yefire ene ne yekọ ne ne ba enti ye bose a ye de ehye mo ye nya akase e de sane no badwemba kwa so de amamo no no hwe ye nim ahanso nko a e na abenya ne nti wo se ye wie sa bonse ne wo mo maka no no ma giwi sense wo mu nyina guso kopebi e de aba yen ene di ka ne yekọ na de ye de ahye foma ya kata so no ye waye ni ye pagya ne ye de kire ansa ne nkrofo afabi de amam enti ene ya bai de ezade ye de ensa anasa wo do nsa aka abrewa nana no wo beti admanko asem enti eno nenne NSUTA ha ebepebi na ye de amam tinya ahinsi ekura keke ene e bae yimum amamre amane ye wayde no sami nananom ena won mo chia NSUTA manhima nana sibua edua otoso emienu manhima no
ɛna wɔn mo ɛkyeakyea no ɛno afei ena de yebeka se wonu nti ena ne dwadata yi abaso yi afei ena wayiniti ne nananom na busua panyini ena omudi animu amaya mienu afọ ho kama mamere ne amane kwaso a omode asa aginam ede egigine tata no hwan asem na mekan e kana na Yaa Agyeiwaa ntim kode anomanyini mum yehwe asa no kakra yehwe se de na na esi tutu tata aba asese dwa no na sese dwa a wo betena so edwa a ye de sese dia na ye no no na te no de da so ye friend say ate enye fom didi ankasa ne ate ena edi animu a eso abaya fefefe kama wo ba no me hasa na kakra ne ye betena so abusia eno no ene amamre ne amane no ayefe papa de bidi kaka ye no afei ena broni beka se a manifest fe na adedie mo de munya abote pa na monyene moni se de sama ne tamfo nsuo na momfa enhwe nana Yaa Agyeiwaa kode ntim okode anomanyini monhwe se de wasi afa no ho na monhwe abasa na aname ka no se mpatia ne ahwene no eni sika kokoro no begu so a na mi ma agi se de besia aye ne se de na hofa no besia aye no mo de monfo ni hwem din na monhwe na basa no ho se de edi mpetia no sika kokoro no edi adwira ho ene de edi atwe kowu na yasaye ebi kakuma kakra bi ene ade abo ni tri na ye ni dancing kan no mu mo amope dancing kan no ba bi efre no so mo nko NYANSAPO eda ho ye di hu nkoma a kire dancing kan no ase kira won sabeka
Total silence. Abijafo kan akrafe na nana Yaa Agyeiwaa NTIM okode ANOMANYINI wabetenase ono na betenase efom no ayese Abibirem ene fufuo ni na ene musa ena esoro de fita afi omanfo bi ena aba wonmo ede anidi ni bu ede eba no mo aba ba chia no omanfo bi ena se de muhu na wonmo ato santena wonmo eba ba chia no ebi ya manyuku no mu nipa bi ya manyuku no mu mpanyimfo ebi yetimemfo ebi ye namfo ebi ye nia ena omu nyina mamma a womo ato santene a wono eba abechia na ya mana kwa aba senana oba atenase dadie so aba ima dadie a din na ena fom se obibum na aso aba ense mfaso pi ena ewo so a ne dwumadi a wo bo ene mfaso a aba ne ho de NSUTA mayinti no enam so ama nanom abomoden de se dibire yi de amano ewo hanom na nka de ni enim ne se na oye honorable a wogina mu ewo man Ghana na chebedwafi e man remfi obi beka se na ne wadi hima de wadi na konya na to ana daabi omfanto honom wadi hima no nso koso a eye mrase bedwa akonya imprempren de ya esabe osa akopibi afei ena yede tumonim se Ghana mampanyina be de His Excellency Dr. Alhaji Bawumia ma refi se won wo ye panyin pa a wotua posifo wo aye man Ghana hina won ma no wo mu nyina fe no maba Asante mantem so afo Simon se mensa ene me ahye bedwafo be se aduoni bi nachi ye wo wokọ aye man Ghana me ahye bedwafi a ochia me ankasa pa achia me hini won ma na be de ati Elu Joseph Osuusu ene ono so eka ho bi ena wo mu nyina edi n'anim a wo mo de me eba Ewu aye asenso boache ono so ye bantena abatompo siaso boache begani ono so eka ho edika aka be kwai abatompo siaso na begani woka ho tinashe bedwa no maako be se nipa be se adini ene omu His Excellency Dr. Alhaji Bawumia wono ena wache ne batakari kama yi emfinfin a wo mo ede ne echia ede ne eba no se mo hwe ne batakari na Abibirem wom fufu wom ena ayansensen mu saa no ena wahye ne kiki kama a odi ati mfinfin posifo edi na chi a wo mo de ne ba eno nti bambo nsem no emu ayire yi pa ewa hanoma enye asempe so His Excellency Dr. Alhaji Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana ono ena ihuno wachia DADIESOAB hima etwem a wo konanim ewo hono ti afei ena yewra Simon Osemensa Asante mantem so afọ no Vice President mi pie ne mantem abra onka no ba bia wo ku bia enti oka ho yewra boacha senso ye ka Asante mantem ade a empeso edi mu akotene no ntimi nka abra obeyi ba ntem ade afio ba ntem Florida no ye bobo aba ni nyina awie na ba ntem ade ma ya omo se twen ba ntem Florida eno ba bebom wi abon se na asesa ne ma eno no e ma remfi se Dr. Alhaji Bawumia na ni abre se krodom onya nkofa ne nkrata sanse yenye bie mu de nenso no kia ne ki waka won a won mayi won manim sa won hne so se won peso mu tu franka e de ma MPP amanku no emuti ne ni yo ne dwumadi a wodi nyina akire se nkwasem ni onya mampanyina konya ne bia na se MPP franka na obetu e de ama won eno pepepe enti the Vice President of the Republic of Ghana Dr. Alhaji Bawumia won ne dom ne mra hye bedwafo amanyuko no mpanyimfo a won bepi ye no won mo no mato santena
wɔn mo kyakya ɔman hema empempi ya opie se ya nanka yete hu Samira Bawumia the second lady eya no wota aka no nso ne de second lady ntini ama otimi se bibia sanka no ama onu su kodi dwuma foforo bi a eno nso hu hia sese ya nti ne de second lady enka second gentleman of this land ede ne wono nko a ena onam wono ena woduru ne mahima enima wakoto ede ani di ni buodi a achia na fefefe DADIESOAB hima wono nso di DADIESOAB hima intimo kode ANOMANYINI wono eno no Abusia na chese no Dr. Alhaji Mahmood Bawumia adinka ba wa baba betena se ewie dada nti afei na abusia no nso ebeba mama bema no akwa aba ewo no wei eye nana bafo jan fosu agrekenzema ehene no oye otumfo ma rehene wono nso na abechia oko kama nti eye ebuo ni ani dia mamre ni amane kwa so no sa pepepe omde ma the Vice President of the Republic of Ghana wono maba abema no akwa aba se ne tie na ese efata. All right, Sabri, Nananum, Nananuma Asante Ghallywood, the Vice President of the Republic of Ghana. Yeah, that's Monicus, all students, 193-year group. And now classmates, they make sure Seattle. Sabri, we are inviting the head pastor, Pastor for Reverend Richard is here. Assemblies of God is also the president. Yeah, that's it. Every one of us are saying, "Some that's why we have against some more. We do have against some party of audience and three we go against some. See that we have against some more. No, we be beaten by everyone all day. Although I have one, I'm against some.
anya Peter mefremo eledai ana na NSUTA mahima wabo DADIESOAB ehima ewo NSUTA mamu ha ado mebru ene yahia Ghana bai ensia na mu Ghana bai the vice president wo ha yesran kwa ne penya ne bonya ne nkoso ne asumdue di ma wo wada mo yin se no nta na kedi apa wo esa pa wo mu ka enye sa papa emfa sabone ma babone fo ba jaju bone isu ebone afa Ghana ma hu ompa Ghana ma yi ompa na asumdue ompa ne nkoso ne obi nton se je busuefo bidi akomedi nse ma mo yin se ne na be ma no nsa ana we de ni nsa Yaa Agyeiwaa for there and some was on Sanono. I don't remember, and then it died. The Abakuya, yeah, and let's talk about the Amawo. He was Payama, we never bought the Asante, mine is Sutamania, and again, I might say, woman, say, one kind of horny. Payani Boyna, as we did in Koso, Payani Boyna, as we did in Koso, said the way I baby, not ever boys to my, Nakagana, my, Nakasante, my, Amana. We need to have a friend, Namade Kachamo. I was in a good to do so, open up on side, that it is some, and a wool some, and I did that against some way, Guru against some, and I'm going against some, and the water against some, Car against some, Government against some, Car against some, Big against some, and the dog against some, Super was against some, and the Rebel against some. I share what against some, but all of us yourself, to do against some, Yam from against some, at Yab against some, the Yab big against some, and water against some, Car against some. NYANSAPO goes and I care what we're against and more careful. With Babano was airport put down my Gadu, and Carmen was over NSUTA one money, maybe I can Santa Ghana mighty. Side by you big road and Bushful. With Babano 40, what the next one they told you one. What they have on you, what the next one they want to you. Where was I before careful? A pioneer of one, or better than Yacha Santa Mine, maybe I can Suta mine, maybe I can Ghana money. Woman and one, Awani, Pena, Buena, and Koso, as you do, and one more than one money, the mother of Moscow. Here on the NYANSAPO project, our son, young Papa, His Excellency, Dr. Mahmoud, President to be 2024, the digitalization man, the superhero, the savior for the nations, the competent man, the man who knows how to do it when we get into it. Almost the president delegation, what to about Hassan and Kasa. Presidency now, our time was a most of we be man. It's in another Mahimia, the welcome address by another Mahimia. If I show one of the research, Medina Mami. Oh, okay, just as, okay. Yeah, Mr. Sabri, we need some total silence now for the open remarks, you know. Yes, yeah, Mr. Nana Sabri. Nana Himia, Mekasa, and Mr. Mama Hayedi, Yapacho, please. We are running out of time. It's the area that's stopping us for the program. Yapacho, Mumayuri, Yamayuri, Yapacho, Yadamasi, Yadikiti, and the one Koko, Shia, I am the vice president in India on the podium. Aha. It's Bunshan and Namuras is here, Yapacho. And NSUTA man, Alion man, Kasi, Asante man, Yaa Agyeiwaa, please, we are running out of time. Please, we put the phone program. One. Mundana momo. Mona moya to focus to Papa Santimandasi. DADIESOAB Himada Masio, Anajiwada Masio, NSUTA Himada Masio, Nanano Pahida Masio, Vice President Masio, the Masiensa. Sabri, Yabako, Nanano. I know this, I know Yasmonia. You represent Vice, Namo Baba, when the minister said, I'm going to buy it, Bawumia Baba.
MPs eba yeso ke mo nyina abehye Yaa Agyeiwaa kodi a otoso odi nkai sompa na moto na kugodro enti na se o shere ni mo ma NSUTA man aja ba man so ni wona ni tima ba o mo hu ni mo fa o share NSUTA man ene refoto man ene mama man ene Asante man elonti wasilepa asira kase emamo sabre maame no wonu so nu konti yonu to e mo ka de pano ni a oye yo ka tua ana ode ma ne sai ya baso bodia ode ma Yaa Agyeiwaa kodia otoso udi nkai ele ni gibi na Agyeiwaa kodia ya o ma me se nga ntre wodi sa eni mo nyam da DADIESOAB ani mo nyam sa wo se wo ya kunya mo dru yiye yo ka tawa se ya ukodru opepa peja asudie e paipa never kuko ni obeta wachi oni le pa ni ko yira o saba mu pa ni ko my president oni wa pa fu nyara mo ba aputupa ani ni e pa e ko ma Yaa Agyeiwaa kodia ni ngai sawa ya DADIESOAB ni NSUTA DADIESOAB ma NSUTA yo ka ni se o shere Abibirem Asante man NSUTA man Ghana man ye ni ada to ni mo aba yo so ka tell no do ama na baba be mu ada ya so da na bi tell ye o na mo nya mo ko ka bo mo ni mo nya o be nya o ko nya e ba ma ro ba NSUTA man o da ma se ni ya mi sha Farid mano. NSUTA African nana nsafwa oye nsafwa ọmọ wo mi maame ọmọ ẹ̀kọ́ ọmọ mi maame wo ni ọha ọ̀nà mi fa yà ọ̀nà ẹ̀nà ma ba ẹ̀bẹ̀ ẹ̀yẹ ìjìnlẹ̀ mi nà mi nà tó yìrà nìyẹn ìjìnlẹ̀ mi rẹ̀ spíkà báyìí tó náwó àbàbà mi nà ẹ̀wò máa sẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ní abá nù à ọ̀dà rò wà. Na baso acha na enyam na onye na lo ko nya ma ho ko ni chiro ya wo kare ja ni ene kunya ananu eso anapa bosu ananu sechamai totality na fuma mo ya ma ho kunya ko do ni bi ni da sa mo pa so ananu kunya sechamai ida ananu yeye wadao ma ye to aye ni na e o fo eduma nti NPA ye do na na ma ko nya fa e kan se be ko afu afum ofu na na no afu mo ma fa ta wi aye o me su e ni yo nti ya ba ono ene ni se o ba ma se be do ma ya ona ma ye so na na ma o ya ko ono azizio NSUTA dia ene nana ko ka se be mo ya ko ono nana ima je mi o ko du na ne se tuwa mo se mo se efe ya mi ne nana mo ya sa ye ti tira sa twan ma ene se twan ko bi mu afa ko no tu ko nya do Yeah. So I'm going to say, after we sat there when we left Phobia, said the about more, or was say, the old person about it here. Was a chairman, I mean, surprising and pub one pope. The pub one pope, as it is a soup. Papa will, I can't say, your friend Ajima, your friend Amantem, your friend of Winter, was this year. Never be a source.
Sa papa we oba we se mu nyina wono ene enim se wo court ba ka lawyer fo e de court na ogana man peni a ti le si ayi eye na abida kwa kufu ado e Ghana man peni ma e so asenta ya court mo ke papa isi da bi na kira se bi obi a bitimi adi nyina aye e ti se ti wo ya lawyer bi a na chen e mu yusu ni so ba mu se na lawyer bi bi na so che lawyer bi sa papa we eba e chi Ghana for lady na e na picture over 12,000 at the court everybody dance na omabali and then program call ya from Abibirem police station executive members ewa Abibirem ya to abali ya ni pa na tro mudi ni na no me ya 12 ya to abali no ni ya ye 12 ya say ya so e one na omabali obe de ti ha ye wu to abali no wo bi e wu say your club was such a 50 like Vice President NSUTA Tamari Paso, over Monty Apostle, Elho. Sapapa, your friends are pushing. Sapapa, your friends are taking time. And then Papa Yada Masaka, a Chanua, principal in the years of the Catchers of Hana, a triple man as a triple. Or Pop, or Carno, I don't know what to say that, let promotion in I see a Cassie, a turn and I hear medicine. I am a move. I am a support. So come here. Let's say my fata. Let them know that they are not. None of them introduce you. Then you know, Penny. I bet you chill. Yata. Mamudu. Bawumia. That's it. Agyeiwaa. I'm not getting a new design. I'm a CSO. You, Midasi Puzzle. Your first Deputy Speaker, Honorable Joe Sewusu, in a friend of Joe Wise, Regional Minister, any Ministers of State, any Deputy Ministers, NYANSAPO Manhiba, your MMDCs, Nananom CEOs, MPP, Council of Elders, Patrons, Regional Executives, Constituency Executives, Electoral Area, any polling station executives, and so for Imams, NSUTA Mine, Michiamonina, and Jumedia Yedi Wahano, a Sronko, Nana Hema, a boy Kunya, Abba, Yaya Damfo, Yenuya, Adelaide, Inti, Obesino, DADIESOAB Abahema of NSUTA. The congratulations every ma miura nana adoda kwa akofuado emao ema NSUTA manyina yame nshirao adle yame nshirao pa sa akonia yabo amai trese NSUTA man wejuma no omoni aso enye obia na obetimi nyane sa enti yame ashirao me NTIM ye madamfo meaning ejuma odi wo parliament enti na wohwe ha oho Joe Wise first deputy speaker or ha any other parliamentarians for MP honorable Anwere ni nyina omunyina wa ha enti ye baba tawiki nyame nhyirawo pese bijani masem no wa ha titia nyame nhyira manyina Assembly is bonsoir mano. Aha. Wona wotomo bi ni wona obi ambo bi ni wona yopo obi nya mi. Wow. Nana kasa.
Vice President, Dr. Bawumia, Ministers of State, Mr. Speaker, for Member of Parliament, my name is Omuna Yejuma, by Omusa Yeminianum. MMDC is all free lady by NSUTA Madi Poso, any emu delegate. Asre Abusia, any Adma Abusia. Asofo Waha. Mida obi biase. Mida make me dika meda nyamiase. Asre etoso. Ede mama me. Nana asebua adowa wo enbonyam kese a wahye me enye obia ne nyanisa ebi kura ensi hada me papa samenhia honorable Kwame ose prempe unyame onhira no enam le so amamedu baby bebre anankansa bo edu baby a wo bia no unyame onhira o Honorable Dana Eric Agma Prempe, Unyami Onshao. Omunina Kaho Nene, Nitia Yayam Nana Nane. The Parliament, Miss Musoro Nana Neva. Obusia, after 46, Yamamio. Nina, Omadu. Nyame Onshao Bibia, Wamutu Prime, free patent by Afran Plains. Edra, baby Pia will be free by or sell a diet any musica. Unyami Osho Bibia, Uncle Swan Shrow Bia, laughing Yabaya Dumani Pa, La MPP, Yapa and Tuma Pefra, and everybody deserve the vice Waka animal because we say Beshamon crime, Beshamon day, maybe a bit and SBA, or Gra watch Rama Sutapa Mabi Posutino. Mubame ye di kunim mida obi biase obi akoso anyamefa no kodo dududu ewo Yesu din mo amen. Sabri, your sacrifice and the strive to help the needy people in our beyond your constituency is overwhelming. Your dignity, your recognition, your aim, and then they are all indelible. At any critical times, you stood by your people, particularly at the clinics, villages, schools, homes, and so many places. We, the electoral area coordinators of your constituency, therefore have the pleasure to present this special citation as a remembrance of your good work. We love you, Nana. Long live Nana. Long live the New Patriotic Party. Nana, why? Nana, why? Nana, why?
Chancellor, the president of Ghana First Movement, Mr. Richmond Nana Kwati, he's the president of Ghana First Movement. Nana Kwati is where you Sabri, Penya Bidiashuni Nimpayi, Sabri one more reading crack. In your money does also concerning Nazu and police officers. ANOMANYINI. I don't know what's it about, what's saying. And up here, what's it from here?
I'm poor for him. Then I let you went to my country and my guinea. Now I'm one for. And I'm a witcher. About Tripper. But I took up before. And I'm here.
Abibirem
awusua na chese eno edono amamre ene amane a ene eche emu mienu nya o fe di kan pa to anye ene pa 2 no ene ye de ofe to so mienu ni nyina ye di esie sese wuhie NSUTA kwa man be poso mra se bedwani a ni din ene nana Yaa Agyeiwaa ntim kode ANOMANYINI anabodi enda no so eye edade so abahima NYANSAPO kasamfoni so ya subscribe say na like na for adwenche to ase man mi din ene ebusu apani onsu adio Ntini ebube ne brebe nsese ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya